Uskadla siyamazi Uskadla siyamazi Oh, 2 plus 2 Oh, 2 plus 2 Oh, jigelele Uskadla siyamazi Hawu Hendod ahamba ngaya kwamhlaba uyalingana izinto ziyala ukuhlangana mfowethu ubunyanga abamsebuwele phansi abantu bekuthimba njengamathi kodwa ugogo logobile usaluka sempondo ufumana yavume ezizweni isikadla senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa wangiphakamisa ngaba indoda engekuyo yebo ngawubona imehluko ngithi ngekuhlale kunje phela nami ungibona ibusiness lami bese kungenzeka ilutho nomfazi efuna ukungibalekela nengane sezifuna ukungihlubuka zithi baba wayi uhluleka kanjena ngaphuma ngahamba hey ngamthola isikadla senyama phakathi KZN wathi maye ngichazela wathi ukakwe ibhambanana nejozini ngafe ngambekela ukuthi baba ngilanga inkinge kanje wathi no kube wazile so uhamba ukhalolude kangaka usuka hey ngafika kuye wafike wavela wanginika ngathi mangibele emuva ngathi ngifika wathi umfazi baba isitoko esiphelile mina ngifika ku 2+2 isikadla senyama safela emazweni ndabantu zakhulumisa umakhuluma kwahlula iphoyisa yebo ngafika ngikhanda inyembezi nami kodwa zaphuma lo mina ngifika kusikadla hayi man fika abafowethu mina ngakakhulumisana umfowethu hayi man sibuka na hey ungathi silwane ibhubesi nami hey ngiyakutshela ngathi mangifika kusikadla senyama ngathi ngifika umfowethu wangifona ngisuka la ekhaya wathi umfowethu ukuphi ngathi ngikhona wathi angifika angikubona ngikhuluma ngendoda mina usikadla indoda usikadla indoda 2+2 isikadla senyama safela emazweni indoda yangampela usasho njalo mina ngangihlezi ngithenga imoto lezi ezinkulu base ngisaba sengicabanga ngisho amathezi imoto endala ngesena bayithatha abafana bathatha ngathi bathatha egarage hayi man bathatha lapho ngithengile uthengela bona ngathi angikhathele ngasicinga isigadla abazama ukusiniphiniphiza ngithema ngifika ngathi hayi ngeke impilo nayo la ikhona ngifika yonke into sengishiya ngishiduma ngishiye ngishedrobheni ngishiye noKhia akekho umuntu oyithintayo hayi sayindawo yami inkosi yezimbono isikadla senyama le isikadla indoda amadoda phambili ngesikadla phambili ngesikadla phambili ngesikadla phambili lalelani ke asikabi nomona asikabi nomona isosana bonke abantu abamufunayo ithi number kasikadla 072 737 8514 ithini 072 737 8514 ithini 072 737 8514 isikadla utholakala kwamhlaba uyalingana yes mawuyehla nje ejozini ungalayela ngisho inkulu ungabuza imbuzi ulayela kwasikadla hawu ethini lento usikadla siyama Facebook ko njani asimtholi lapho udokotela awumtholi Facebook aka WhatsApp tholakala uyicall kuphela umkhulu ngena ku YouTube wakhe umcheke uyamthola umkhulu Facebook WhatsApp no more wamthola usikadla ka Facebook uthini isigadla ngiyasazi jikelele sambe isigadla ngiyasazi jikelele
Oh, 2 plus 2. Abakhumbuzi umkhulu akatholakala lento abo Facebook, WhatsApp akatholakala. Umkhulu umthola kuphi? Kwi-call kuphela. YouTube wakho ungena umlandeli umkhulu. Lento abo WhatsApp, Facebook baso. Khumbula umkhulu akana into esheshayo. Akanayo into ezenza ukuthi uthole imali endumbeni. #ngekuhlale kunje. #ngekuhlale kunje. Siyabonga.